May gumpisa na yung klase dareng 8 PDL o Persons Deprived of Liberty king San Fernando District Jail lalam ning Project Akbay. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Formal nang may gumpisa ang klase dareng 8 Persons Deprived of Liberty o PDL king City of San Fernando District Jail bilang parte ning Project Akbay ning City Government at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Rank PDL kasalukuyan na lang maka-enroll kay kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing king City College of San Fernando, Pampanga. Pesi na rin yung klase kapamilatan ning hybrid setup, bang aso panlang mayari king kolehiyo kabang at king sukulan. Layo ni Project Akbay, hindi na lang bayong pag-asa at kinabukasan rank PDL kapamilatan ning edukasyon. King balang leksyon at diskusyon, ditak-ditak lang tatakbang ready king dalan papunta king pamagbayo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.